ndabaramukije mwese amahoro y'Imana bane namwe kwizina banyita Pasikazi nkabandi umukozi w'Imana ntimugire ubwoba ndi ku kazi niyo mpamvu nambaye agafukamunwa kano gafukamunwa karacyahari bene data uyu munsi tasoma ijambo riri mu migani igice 4 ku murongo wa mbere n'uwa kabiri. Haleluya. Ariko mbere yuko ndi butangiye kamanze senge. Uwiteka Mana nyiringabo ndagushima ko uyu mwanya umpaye wo kuvuga ibyawe, ndakwinginze unduhikire umwuka wawe kugira ngo anshigikire abari bwumve buno butumwa ubaho umugisha ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dusome. Yemwe bana nimwumve ukwigisha kwa so, mushire imitima ku kumenya uburyo bwo gutahura, kuko mbahaye inyigisho nziza ntimukave mwibwirizwa ryanjye. Yesu nashimwe. Iri ni ijambo ry'Imana cyuko tabwirwa ngo ntitukave mwibwirizwa ry'Uwiteka. Bene data, ibwirizwa Imana yadushinze murarizi, mbese nukwanga icyaha, mbese nugukurikiza ibyo yatugeze. Haleluya. Bene data, icyo nababwira nidukurikize ibyagezwe by'Uwiteka kugira ngo turonke kubaho. Iyo umuntu avuye mu byagezwe agakora ibyaha, burya hari ikintu kiba kimupungutsemwo mu muntu uzenye mu mwuka cyangwa se ku mubiri, icyo ari cyo cyose cyashobora kumwica. Haleluya. Kandi rero nk'akarorero bino bintu tiko turahura nabyo nk'ikintu cyitwa icyorezo, kino cyorezo cyitwa corona. Ndababwije ukuri ko kino cyorezo kigiye kugumaho na 2021 kugeza igihe Imana igikuyeho, kuko nta muntu numwe arabwirwa itariki yo kukivanaho. Reka ndababwire ibindi byorezo biri imbere, kandi mwebwe nimugume mwihana, abatari hana bihane, abadashaka Imana nabo urumva nabo nyene urumva bacamenye uko babigenza, kuko kino gihe twimirije n'igihe kibi cyane, kuko ubutinganyi buguma ari ubutinganyi mu bihugu byo hanze, ubutinganyi bugiye kugwira. Bene data, nidukurikiza amategeko y'Uwiteka. Icyo Imana ariko aradusaba ashaka ko twihana, ariko arashaka ko tuva mu byaha, ariko arashaka ko duhagarika ikintu cyitwa icyaha cyari cyo cyose. Yesu Kristo nabaho umugisha. Bene data, namba uri mu busambanyi nureke ubwo busambanyi, kuko nibyo byose biri mu bintu bituma ibyorezo bidutera. Abatinganyi nibareke gutingana, abarongorana abagabo ku bagore, nako abagore ku bagore, abagabo ku bagabo nibareke. Nukuri kuko ubusambanyi bwateye isi yose, ubutinganyi bwabaye bwinshi isi yose. Imana ishaka ko tuva mu byaha, Imana ishaka ko twihana, nitwamara kwihana izatugirira imbabazi. Haleluya. Imana ya Isiraheli iriko irashaka ko tugaruka, kuko benshi barayivuyeho. Hariho abantu bayivuyeho, hariho abantu taco mbese babayeho atana kimwe babwiye, ntibabona ko iyi si mbese iriko irahinduka. Ibyorezo byabaye ibyorezo, indwara zitandukanye zabaye indwara zitandukanye, kandi n'ibindi ibyago byo biri imbere ntabyo tuzashobora. Hari ibyago bigiye kuza imbere. Mwene data uri kuranyumviriza, ibyago ni byinshi bigiye kuza imbere. Hari ibyago imbere byinshi, ariko dukwiye kwihana kuva mu byaha, tukava mu byaha tukanezeza Uwiteka, kuko Uwiteka ashaka ko tugira ko tugumya amabwirizwa yiwe. Haleluya. Reka ndababwire rero, nimugaruke ku Uwiteka, yemwe mwebwe mwavuye ku Uwiteka, kuko iyo mwagiye nta buhungiro buriho. Kuko abantu baba bari kwabwira ko mu mwaka uza ari umunezero, nta munezero uhari, kuko ibyorezo biriko biraza bindi bikaze, ibindi intuzenye ibyago biriko biraza. Mwene data, birashobora kudashika huri, ariko ahandi bikashika. Ariko icyo ndakubwiye cyo, ndakubwije ukuri, uyu munsi ni tariki 16
za 2020 ndakubwije ukuri ko imbere ari habi, imbere ni habi, imbere ni habi bene data. Nukuri nimuve mu byaha, nimureke gusinda abasinda, abikinisha nimureke kwikinisha. Nukuri tunezereze Uwiteka Imana yacu, nayo izatugirira imbabazi. Nimwihane muve mu byaha. Yesu Kristo nabaha umugisha. Ndarangije ahangaha, reka senge. Uwiteka Mana nyiringabo, ndagushima ko uyu mwanya uduhaye. Heza gira umuntu wari wese ari bwumve buno butumwa. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu abaha umugisha.